Aslında atanın üçün alıptır, açtırmaktı çengelden, Atatürk baba konuşun anosundu Kıtay'dan. Açirikin gayrıp bir gana gayrı alıptır, ay kallaymandı salıptır, birigi turgan bezindin ortosun tartıp alıptır, ay külman azbas bolup alman bet çuvak canında, kalava düştü çulgandı, baştağanın gördün bü, aligi turgan Kıtaydı, can stağanın gördün bü, bul Kıtaydı namalı, jеңилip туруп аяга, жеңүүдөн экен талабы, ай көлүң баназ билген жок, көңүлүнө туйган жок. Эмесең ошонун жөнүн айтайын, орошон журтум байкагын, akıl bulur bul işti, aң sezimge kuyganın, atanın sözün akıl dep, akılыңda turganın, jönелең угуп койбогун, жүргөмдү кепти бул жогун, эбепкең угуп койбогун, эң бир ишти бул жогун, эсепсиз иштиң ойлогун, себепкең угуп койбогун, серпилчүң ишти бул жогун, арбытып сөздү кошпойун, ай көл шердин арбага, азыр мени колдосо, аянын айтып тоздоюн, көктөн түшкөн кадимки, аянын айтып тоздоюн, ай көл маназ кабылан, атаңдын жайың ушундай, Худайдын ушул сапаты, ай көлдүгү бар экен, ичиң карап отурсаң, ай көл маназ кабылан, жер жүзүнөн кегекен, кылая багып күлбөгөн, күңгүрөнү сүйлөгөн, күч артылган дүйдөдөн, ай көл маназ кабылан, айтайын аның абыдан, жарагына камданып, жалаң балта шайланып, ак ордонун четине, Кытайдын ушул бетине, кандыгын кылып туруптур, каалагандай Кытай журт, айтканын ушул угуптур, аны мындай таштайын, кандыгынан айрылган, канатынан кайрылган, Коңурбайдан баштайын, ушу турган Коңурбай, кечилдин каны Коңурбай, келбери сүйген Догузай, көзү көлдүн буткулдай, көрүнгөндү жуткудай.
ушуда бириги турган коңурбай жаткан итте кашы бар жан казандай башы бар аны сонду көрдүңбү бириги турган коңурдун амал ойлоп туруп алиги турган карачы желтибесте батырга жетип барып алгын деп айкөлдүгүн маннасын аныдан алып алгын деп айкөлүңгө баргын деп абайлап кепти салгын деп 6 күн уруксат алгын деп айкөл манас көнөттүр алдоо жолго береттир алдап бир ай сурасаң уруштан тыным алууга Açırıkin 6 gün kanan urksat berettir ay. 7 gün manaz gönöttür jeltibestin canına. Açırıkin 7 gün kanan urksat berettir ay. Mınday gitti salganda Ano sonda jeltibes Uşu turgan jerinen Birigi turgan bejinge Emi jetip barmaka Bulutu göktün astınan Buralgan çöptün üstünen Ana sonda garraçı Takımda bu çuvalıttır Aykılmanaz batırga Takımda bu çuvalıttır Avaltadan elinde Argan kırgız elinde Gönülüm onun tok degen Eçgen ölüm yok degen Ana sonda garraça Birigi turgan jeltibes Aykül manaz canına Emi gelip gep bastayt Kağılayın kalayık Anda sangar dep bastayt Kağılan aykül törübüz Uşu turgan özüngdü Ay menen güngö teŋegiz Erdigin mınday şerreken Tellegeyin teŋeken Alam jurttun jalpına Atpay kırgız kalkına Ornutup koygon çeveken Çevekenin bilinde Alamdan çıkkan uşunda Şerrekenin bilinde Şerdigindi billeviz Adamdan çıkkan uşunda Erdigindi billeviz Erdigindin aldına Argaçandan bir gaçan Kağılayın aykölüm Tazim etip jüröbüz Devoşentip buğutay Aykölüngdün aldına Kamçıday bolup bügülüp Gelinde bolup iyilip Emi mınday turganda Ana sonda jeltibes Dağı gettin urganda Kağılayın anasın Uşu turgan koңurba Allah kanda gat berdi Alban türlüğün at berdi Uşu turgan uruştu 6 güngö bugündö Tınım bergin dep geldi Kağılayın aykölüm Tınım bersen bir özün Kıtaydın uşulganına Kara kanda kanına Allah kanda gat berip Alban türlü gat berip Uşu turgan bejinde Bir özüngdün aldığına Tartu kılıp bereli Kağılayın aykölüm Aytkanına gönölü Degenini bereli Degenin bu olsa Anıdan alıp bereli Aykölüm törem gönüңüz 6 gün ruhsat beriniz Gengeşelin elmenen El bilegen kalk menen Ana sandan aykölüm Andan giyin bugündö Uruşar bolsa uruştuk Uruşar var uruşpasak bugündö Günüle verip turuştuk Kağıdan törem aykölüm Hep mınday gönüңüz 7 gün ruhsat beriniz Devo senti aytkanda Aykölüm annaz kalır
kabullan anasında karaça adamzattan başkaça şer ekenin bildin mi yeryüzünün içi da gen ekenin bildin mi ay kölmannaz kabullan gevilbesten oşondo ordundan turup gep aytat aylalayın Kıtay kul emin okun dep aytat Kıtayыңа барғының айтуға бара салғының жеті күн емес бүгінде ушу тұрған жеріңнен тыным алып алғының деп ошентип айкөлүң мындай кепти салганда алеги турган желтибес айтканында көндеми желтибес түндөзүнө жети күн уруксат бердеми ана ошондо карачы бириги турган коңурбай сүйүнүштүү күнү тууп калыптыр коңурбайдын намалы эми ушунун айталы ушу кезде баягы Кытай булдуларда чыгычу казыналык чоң берген ана ошондо Шыпшайдар ана согоң ушундай кабарды мындай бермекке жети күн уруксат алыптыр уруксатын алган соң ушу турган баягы эң ажайыптан окуган илим менен билимди ушу турган Шыпшайдар атаңдын көрү дүнүй алмадай баштан токуган ушу казат бегинге эми келип берсин деп Алмамбет чубак батырдын бир эсебин берсин деп төбөсүндөн бассын деп төртүлүгүн чачсын деп ана ошондо карачы аң алмаңдай усул батырды ак жекеген астын деп ана ошондо көрдүңбү бириги турган Шыпшайдардын алдырып ана ошондо көрдүңбү эми муну таштайлы Айкөлманназ батырдын кабарынан баштайлы Айкөлманназ жанында бириги турган Алмамбет айрымдардан кеп угуп жети күнгө Кытайда жети күнгө тындымды уруксат берди деп угуп ана ошондо карачы эң ушу турган Алмамбет баштатадан бүгүндө айланайынга ылайык ушу турган Кытайдан шашып келген эмеспи акыйкаттык талашып эң ар качандан бир качан ушу турган кыргызга качып келген эмеспи ушу турган алакең ички сырын Кытайдын билип келген эмеспи ушул ойлорун ар качандан бир качан аң сезимге бек сактап чийип келген эмеспи ана ошондо алакең Коңурбайдын канатын билип келген эмеспи бириги турган алакең айрымдардан кеп угуп Айкөлманаз кабылан Коңурбайдын өзүнө 6 күнгө тынымды берди мындай деп угуп ошондо карачы жетпестен ушул мындай тыным албай береги Айкөлманаз жанына эми кеп баштайт кагылайын Айкөлүм жети күнгө уруксатты бербей койбой эмне болдуңа жети күнгө тынымды ачиреким бербей гана койбой эмне болдуң ушу турган бежиңге Шыпшайдар батыр көрүнбөйт урустун ушул башында көрүпкөн өнүмбөйт жети күнгө уруксатты батыр ушул бергеним жети батыр алдына ачирекин Кытайга гана салып бергениң ай кече биз таластан чыкканда кагылайын бул манас өлүм менен ажалды ойлободуң кантейин ушу турган бежинде 5-чүлүк жол дедиң эмчек көдөн эзилип эбедейиң эзилип эркек бала жашкалып ар жактан ушул таласта жетимсиреп баягы бүдөс бүрүм жашкалып ушу турган аскерди кагылайын Айкөлүм жети күнгө ушунда уруксатты бүгүндө бербегениң кантейин
esepleşmeyi bugünde gençi vursul menen anlam versen bolboyt ay kölman naz aldınna ala kengeli vursunday armandu gepti saldı ele jeti göngön ruhsatı emine verip saldı ele jeti günde bugünde söz saydar batır gellettir aldında turgan batırda birden terrettir katığın kolga berrettir dego senti almam bet mınday gepti salganda ano sonda garaçı gebelbegen ay kölüm gebelbey turup dip aytты аңдасаң ары қалайық Açırıkim mınamınday divaytın ay Kağılayın alman bet Geçe talasam bismillah çıkkanda Baş payladı ölüm örümgö Çaş payladı örümgö Baş payladı ölümgö Usu turgan bejinge Urşar bolsa uruştuk Dünyenin özünde Ornutup koygun çepsin mal Kaysıl adam turattır Gülüm mınday burrattır Akcaz Yazganın görübüs, ajal jetsen ölübüs. Kıyında somur belgen, kıyım bol solur vergen, katığın kolgo bereli, usu turgan bejindin, aman saktap kalbastan, anına kolgo bereli, kağılayın alman bet, ajal jetsen ölübüs, ak yazganın görübüs, devo şöndü bayağı, ay kölüman nazga bulan, bunday gepti başladı, çakırın neler gelip ne getpet, erji gittim başına, Çapkan baltağın ötöbü Çakırıl onun taşına Ölüm cağın doylunup Ömrü tille caşına Bakırsı kuday başına Gitken düşman dost bolup Kayra gelleri kaşına Arzı vakın caşına Albaday usul başına Ak yazganın görübüs Kağılayın alman bit Acal jetsen ölübüs Ahiret çayın görübüs Uşu turgan bejinge Ölülük töp gelgenbis Kırgızdın usul katığın Uşu turgan Gıtağa bereli dep kirgenmiz Kay saygılıp timbele gereli dep kelgenmiz İçki sırrım momunda beleli dep kelgenmiz Tövösünden uşunday basalı dep kelgenmiz Kağılayım bul özüm açtırmaktı bejinde Açalı dep kelgenmiz Uşu turgan bejinde Tövösünden karaça Ak tövösünün uşunday basalı dep kelgenmiz Geri geçsin kuyratıp gelin ulunu ilatıp Ana sonda karaça Atının uçun bugünde alalı dep kelgenmiz Kağılayım manasım Uşu turgan jerinden Ölümden korkonu ovu Ölbey turgan bu düğüne de momunday Temir özök bulubu Kağılayın alman bet Ölümden korkup turbaça Öksüp kepten kurbaça Devo şöntip bayağı Ay kölüman nazga bulan Munday geptin aytkanda Ano şondo karaça Beregi turgan alman bet Ay kölün usul sözünde Gayrat alıp sangdanıp Usuman naz batırdın Atıdaman naz turbaybı Satıdaman naz turbaybı Tellege jiten eken İçin turab otursan Jer yüzünden gen eken Atpay alam jurtunna Ordutup koygon çebeken Usulman naz barında Ölümden korkup oturgan Kaysı jerim kemeken Devo şöntüp alaken Aldındağı sarala Oyguyum ulçak sarala Ol buy sol buygan çurup Emimınday kalganda Ala jellik kızılıtu Aygaylaganı zuçu Gıgıla jellik kızılıtu Gök çağırganı zuçu Oydum bari vakırık Orta vurran çakırıp Atalım bari vakırık Anayla vurran çakırıp Aygi turgan mumunday Kıtaydın usul günü tup kalıptır Gütü usul oturgan Şımsaydar gelip kalıptır Ana sonda karaça Arvın askeri kaşında Şımsaydar başında Kişilin kanı oğruvay Aldındağı karatı Avlan güllük mal eken Karatından oşundu Karasanға katırra Acı salılmatıra Uşu turgan kırgızga Arvın dümek salalı Ayavay öştün alalı Devo sentip koңurvay Aydap жүрөт Kıtayda Jer bir jerge tegizbey Açırıkim baylap kana жүрөт Kıtaydın ay Bali. Mehrimanın bereşenin borup kerim geçirim diyorum. Şu Kuday'dan ulu günü, kutlu gününde şu balaga Kuday. Ak patandı bere gör.
Atarbağı kolduğun gör aylanayın, Kuday aylanayın, Allah'ıma rasatan şu yerge gelip жаңыртылмары айтқаның рахмат, Аллам разы болсын. Келечегің кең болсын, ештекеден кем болма. О, мен. Ештекеден кем болма. Nevrim айтып қойып